enhance million rufiya no 1 billion rufiya yoti kandalafa mi housing loan du kura mi har yoti application takan hulwa dafa ama rajyaka kommerashekara yitaka semihage amilla gotiga evs gedore netiya furatama geluma sharutama wana rajyaka awunu gabulen kuran ama kiriyaves mi amdaniye mi hode mihakawiya affordable nuane aile hunnana hene mi loan scheme kanaka islamic loan scheme vi mebes kongodo munna kanu che adi ha mega himana funnana ge nimmam wes bay mi loan nagam bedman e fursata sonnana de malega wiya mi ekkollage mi midannavi ailage mi behene weringe terega hama eku egen mi up to 10 million rufiya hamya malega loan neke gege masakke mi kura mara kura hebima malaya rajya kuriharshika raituna mi loan scheme thoda mi haigatuga aslu echaki ingata mi asle mi dennavi avunmen hinga housing mashrutakun e libe housing stock avure mi loan scheme aslu emmege raituna faida wanechaki komme raitakan accessibility to housing finance mi fursat holwade mi ge maximum benefit hodam